L-Unjoni Ewropea mhijiex sempliċiment Brussell, Strasburgu jew l-istituzzjonijiet il-kbar. Iżda l-ewwel u qabel kollox hija l-ħolm, l-aspirazzjonijiet, it-tamiet u l-biża' ta' 500 miljun ċittadin. U issa tinsab f'kapitlu deċiżiv dwar l-aħjar triq il-qudiem għaliha. Dan kien is-sentiment li bih tkellem id-deputat Prim Ministru Louis Grech waqt dibattitu parlamentari fi Strasburgu. Dibattitu li ħadu sehem fih ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u l-Prim Ministru Taljan Paolo Gentiloni. Deputat Prim Ministru Malti qal li d-diskussjonijiet li qed timbotta l-Presidenza Maltija ma jistgħux ikunu mxekkla minn sfidi bħal Brexit, minkejja li din tal-aħħar hija kwistjoni kruċjali li l-Ewropa qed taffaċċja. Fakkar kif it-tema reunion għandha tibqa' il-prijorità. Ovvjament mhux kulħadd ħajaqbel x'tip ta' triq irridu nieħdu, l-importanti li aħna nibdew il-proċess, però f'dan l-istadju l-iktar ħaġa li hija fundamentali illi ma jkunx hemm iktar diviżjoni, ma jkunx hemm iktar opinjonijiet li għalkemm jistgħu jkunu diversi ma jkunux tal-imod li jibdew ineħħu jnaqru daqsxejn jew l-Unità Ewropea. Din l-Ewropa tkun kredibbli biss jekk timplementa d-deċiżjonijiet meħuda fl-ogħla istituzzjonijiet. Grech qal biċċu l-qudiem li l-mexxejja verament jemmnu f'Ewropa aħjar li tista' tiggwadanja l-fiduċja taż-żgħażagħ tagħha. Ewropa li anki issa minkejja l-isfidi kollha li ġarbet għandha l-ingredjenti kollha biex terġa' tinbena u tkun iktar b'saħħitha. Waqt id-dibattitu tal-mexxejja saret ukoll referenza għat-Trattat ta' Ruma li 60 sena ilu ta' bidu għall-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani qal li fl-isfond ta' ċerimonji qariba li se jfakru dan il-ftehim storiku, il-mexxejja għandhom jirriflettu fuq minn fejn bdiet l-Ewropa u fejn għandha tasal. Noi siamo molto più di un mercato o di una moneta e proprio da qui dobbiamo ripartire. Per questo il dibattito di oggi è particolarmente importante. Non possiamo limitarci a una cerimonia formale per ricordare quelli che sono stati i migliori 60 anni della storia dell'Europa libera e l'anniversario della firma dei Trattati di Roma deve essere, prima di tutto, l'occasione per riavvicinare l'Europa ai cittadini. Dobbiamo dare risposte concrete su disoccupazione, soprattutto quella giovanile, terrorismo e immigrazione, promuovendo i nostri valori nel mondo.